Danas pripremamo pirinač sa povrćem i škampima. Za 6 porcija nam je potrebno oko 50 ml maslinovog ulja, 2 glavice crnog luka, 2 crvene paprike, 6 čena belog luka, 500 grama basmati pirinča, 2 pileće kocke za supu, oko 25 grama šafrana, 500 grama skuvanih očišćenih škampi, 300 grama smrznutog graška, pola supene kašike slatke ili ljute mlevene paprike, 1100 ml vode za pripremu buljona, so, biber, svežeg seckanog peršuna i pola limuna za dekoraciju. Najpre ćemo napraviti buljon. U ključalu vodu dodajte 2 supene kocke. Dobro mešajte dok se skroz ne rastvore, pa onda sklonite sa ringle. Dok se buljon hladi, isecite crni luk. Isecite beli luk. Crvenu papriku očistite od semenki, pa onda isecite na kolutiće. U manju šerpu sipajte oko 50 ml maslinovog ulja, taman toliko da pokrije dno šerpe. Kada ulje počne da cvrči, dodajte iseckani crni luk. Zatim malo smanjite temperaturu na ringli. Dinsajte luk oko 5 minuta, a nakon toga dodajte iseckani beli luk. Njega dinsajte oko 3 minuta. Dodajte iseckanu crvenu papriku. Nju takođe kao i crni luk prodinstajte oko 5 minuta na tihoj vatri. Sada malo smanjite vatru i dodajte pirinač. Dobro promešajte. Uključite rernu da se zagreje na 220 stepeni. U šerpu dodajte buljon ili supu. Dodajte šafran. Lepo promešajte. A posle toga dodajte pola kašike mlevene crvene paprike. Začinite. Dodajte so, biber, dobro promešajte i sačekajte da sve to lepo poključa. Kada se to desi, poklopite šerpu i ostavite oko 15 minuta na tihoj vatri da se pirinač skuva. Kada se pirinač skuva, sklonite ga sa ringle i pokrijte čistom krpom i sačekajte oko 8 minuta. Na dno vatrostalne posude stavite prvo sloj škampi i smrznutog graška.
Nakon onih 8 minuta otvorite šerpu i varjačom promešajte pirinač. Ali pripazite da se ne zgniječi pri mešanju, da bi ostao rastresit. Zatim prebacite pirinač iz šerpe u vatrostalnu posudu. Naravno, nemojte sve odjednom, već po želji 2 ili 3 puta. Na kraju treba da ostavite kao poslednji sloj škampe i graša. Stavite da se peče u zagrejanoj rerni oko 15 minuta. Na kraju to izgleda ovako. Dekorišite se ceckanim peršunom ili kalupucima limuna. Prijatno!